Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umpat berkirim kisah pulang, nah lawas kita kada ada berkisah. Hari ini kita kirim makan pulang kisah. Judulnya Nini Salah Betakon. Nini betakon lawan cucunya Oco kan. Umurnya 5 tahun. Kamu tahu lah arti selingkuh tuh? Tahu ya udah nih aja. Ujar cucu. Nah, apa cu artinya selingkuh tuh? Selingkuh tuh nih baheraan jar. Ujar anak cucu tadi. Mbak itu seminggu kemudian ini menukar pakasam, menukar pakarnya anak memencok, menukar asam buah memencok si Den. Rupanya si Den sakit parut. Malam tuh sakit parut si Den. Pas subuh rupanya kesakitan parut, tersandar si Den di sumur. Kada lawas bulik sembahyang subuh RT lewat. Oh nih jang. Nah, apa tuh ya pindah tersandar di dinding sumur. Ulun PRT dihukum makan selingkuhan 3 kali jar. Dihukum makan selingkuhan 3 kali, sekali selidik punya selidik ya PRT. Di mana selingkuhan tuh? Maka kada pernah melihat selingkuh. Sakanya takonakan cucunya, "Ikam kamadakan lawan ini selingkuhan tuh?" Ulun madakan selingkuhan tuh beheran pang PRT. Oh cocok aja jar PRT. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.